저가 다 갑라서 대마신이야. 수술 쌤디 최게 치료가 너무 더야 치료를 쌤때나 배 미습이 계산 좀 먹어 봐자 샤그래 아니 다 실람 대숨 시대만이 남탑신이 누구니 다 실람 시람 대우스면이 가서 되게 봐자 남줄이야 봐자 슈샤그래 삼당투 그런 다들 삼 때문에 슈샤고 때문에 뒤담배ring라 야나 람바군저 대바당 야는 심지어 인제당 야는 소소 체디 배 자치고 문을 자치고디 밀라真的 자치고디真的 한밀음다고 다들 밀타바 되게 처치 사고도 처치기 영화 너 잡을린다 지단 밀타바 망부 열에 삼팅을 되네야 만도 가서 조마가 상지를 삼당나 조마가 상지를 조마 동당 망부 열봐 아니 이제 룸버티 정보 정서래 룸버티 밀레 망아지 정말 상가지지 민 정대 나이 미들 진짜 말 빼면서 망을 정제지는 밀레 진짜 요래 제다 단전한 선제 선제 다 가서 진짜 제 정말로 다시 쉬지 편집에 우도 장하다 안 고된 거 야말에 제가 저 대체의 미디니 잡으래 일단은 망고식이네 미니 잡으래 아니 뒤 낭내 다 밀타버다 지다 그 랑가 트란스 총가 난다 랑가다 모더나도 다들 가수래 제 미쳐보다 저다 주제가 강 다음에다 강 지나 최 매비 최제 남베서 나와사제비 최제 매바 다 지나다 받을 망도 가버려 봐 믿음 망망을 다 조마 상이 숨질 삼다는 배 민유래 뭐 가다면은 나게 믿으시는 윤유래 시라 윤유래 빼미시는 윤유래 제산 어디 담배치 증에 가서래 어디 담배치 망쳐봐 담배치 산지 때봐 아니 담배치 다 만자와 빠빠고 저는 쉬셔 주는 섬질 때봐 쉬지 아니 가서래 대외주 교마시 대외주 교이 마마시 동안주 민교이 마마시 아니 semla dawa taba시 da와도 약타 삼득이는 이제군도 아니 동안주 바치거나 두신 이제군도 배 자식이 안다고 동안주 바치거나 두신 다만도 가상의 시원하다. 꼰조스의 신을 때네. 꼰조스의 신을 때네. 다 산지육 공원에 주주야매. 아니 다랑 쳐서 마소네. 랑 쌤 쳐서 마소네. 다 꼰조스의 신을 때네. 다 교주에 들어 산지육 공원에 주주야매. 그래, 까라카보페, 메시오다, 다 드네 신나, 드네 같이 신나 등에 손 대하고 갈게요. 어디서 땅안도 다른 낭바산 집에 쳐이제, 밀타워 자마이 낭바산 집에 쳐이제, 어디 다 가서래요. 제 낭가
nienta kaime karmata nienta kaime mumma nak oda sem maribe tripti oda nibatila nima shache be waiting sal nima shache o naga be bubu tripti batile nakuna kya nienta kama kaime be naguna tili kan bubu tripti oda maimba nima shache be tani oda nangshiranga nangba sanjibe shui jabati tili nangba sanjibe shui jabati 오, 담배주 잡죠. 아, 저제 만다마데마 만 시라시 마시는 어머니 배우면서 대받치는 만도 당겨요. 대받치 대바. 신의 만도 당겨요. ben 수나처럼 저는 네 밑에는 로마 신지 축 당은 이름 당은 아니 축 이면은 당어서 축 로 키워도 밀을 덮었어. 다 밀을 덮었어. 이제 강화여 봐. 되게 가는 벤저여 봐. 가는 낭미여. 즉 덮. 하다 덮어 진 영을 나타 영을. 어떻게 제가 진짜 세상 어떻게 처음 잡아서나 아니 제 등을 enche chöni 저 가나 많이 봐. chöni 저 징그리. 어떤 자 something 먼저 담아도 가라. 그래? 야, 어떻게 저 사람들아. 내가 좀 말하는 게 없듯이. 야. 또 셔닝보 그 가져다 만도 다저 도마시가 투아 도마투 지게니 디 잠벌링 데라 섬적네 저도 만도 섬적네 저도 아니 잠벌링 페베 아니 좋은 제리송 어서 이제 다 된장 월에 다 어디 다 동원용을 스탠바 저자 안에 가서래 유민계진 두숨사 윤계바 뻘준이 되네 뻘시 딩아 뻘시 되네 개동마 뻘직 어두서래 데레 두버더니 데레도 뒤잡아더니 시라닝보래 시라닝보 동원이 저정 없더니 근데 쉽게 탑된 봐. 탑진이 남 산적하면 돼야 탑진이게 나네. 어때? 도스레 되니 가서래. 다 데려 되버디. 아니 그래서 아마 도마 tum는 지자고 자자만 한다고 반겨와서 도와라 차도로 다도 문님은 맞다 너를 문내 마하문나에 소하스 저기 군을 말 장스단이 저 군을 말 소하래 문님 배장 뭐나 저 너를 문내 마음에서 어디네 가서래 동이 되면 지기다 시진 지 가시 지 세진 지 가서 지가시죠 어디 대닝부디 아니 대닝부디 가르스나 세트나 참 주대하래 юм지를 있습니다 창문으로 저시입니다 창화 되는 세트는 두려워 다 세트 같으나 세트에도 하나가 나 제법 나 뭐냐면 잘링이 잘 되지나 차와다 자비 유다 맨날 르웨 차와다 르 유라가 다니 그냥 어디 제에서 그냥 또저 사에 다 가서 갈라 그냥 다
어리 상제 냐와 탈바 코와 대와 둥아 탐 정원에 비지 tunang들 원에 비지 탐절로다 그다 지조에서 탐제 zemballo 탐 정원에 비지 tunang대저로 오디 투바 영어 전화 봐 따라서 영어리 전자 영어리 니말 예 영어리 예 예외서로 지는 영어 전화 춘 영어리 제가 매자 디지비 디데마레 좀 지비 쉐버데 몽바스 그래 몽바 ignorance 몽바 wrong concept 몽바 디 로친으로 몽바 제가 디 메바디 네루리 제또네 아니 디가 좀 몽바데 세로 몽바데 간고 몽바데 세로 그러나 나만에 버링이 좀 나만에 버리네 디 가져 디 메바도스나 메바도 디 메바 짠이네 메바 양암에 나매바마다 요리 디는 출차된 린을 찾는 것도 요말이 기어말이 디 메빈지가 메스가 말이 요리지 앞에 시도 참으지 나유지 참어 파딱점투 모두 영어를 제가 나유 영어디 나 열디 이내 매버타고 대학교 도서 시험을 삼동도서래 참어 제가 엄마 단위에 따와뒀어 제가 준비 시간에 엄마 저는 엄마 단위와 따와서 어디 따와 누르면다 그래 따와 누르면다 진짜 먹어봐 나 어디 또 쓰나 아니 그래 짜와 나는 누가 탐지게 짜와 누가 욕자 또 정말 욕자도 수수 누가 욕자 탐지게 짜와 어디 짜와 머리버디 그래 짜는 게 그래 짜 머리봐 어디 매수도 가네 제 매수도 말해 제 돈이 자서서 돈이 세지 돈이 가지면 저기 그래 짜 매수도 말해 엄마 탄지에 따와도 그래 저는 누가 탐지 짜와 늦음을 보면서도 말해 제가 어디 저도 다다 가는 거 어디 세디 제가 나다 나링을 주사줘라 어디다 아니 수지 분고 철 분고 드시 남아서 분고 조사 사지요 그와 냐와 그와 다와 대와 동아 어다 탐제 수자지로 다지로 네 찾죠 어디 그런 거 되는 셔야 돼 어디 다 매버디 메라 세베 어다 탐 주바다 진짜 메라 하나 저다 제베서 다다 세도 어디 나올리 차다 탕 쳐다보 보내주 용대 보내주도 그래 제담 나네 집에 나 제법 안에 집에다 탐저 보내 최신의 매봐 똥마 진짜 못 봐. 디 그래 다 유튜브디 내가 단내 매부터 제다로가 매단을 매봐인 디야와이 그 최강 여부도 나라서 최강 여부디 파다
tóc bè, par, tắc, tâm tuyệt mà, tâm tuyệt. Thế ra, thì nó xong ra bè, mình sẽ bị tham mô, ngay ở chứ gì, bè, tham mô. Thì nó xong ra, sunan cái chân mà sáng mà, cũng mà thành như ta to xuống mà đi. Thì sunan cái chân mà sáng mà, cũng mà thành như ta to xuống mà đi. 근데 파다 나데 또배 파다 짬 임베 나데 또 말해 제자디 제자니 별이야 왜 가서래 저 뭐도 제니 제자롱제 양 제자롱 양 따다롱 어디나 묻지 말해 수능 마당당 아니 안나 제자롱 제자 extreme nihilism, 제자로, 야나 딱다로, externalism, 딱다, extreme externalism, 딱다로 저거다, 어디서 뭔가 좋아해, 제자 낭만이네, 쓰는 게 좀 사면은 어떠세요? 제자지, 안 되시는 것도 뭐다, 대공자제 제자지, 가서다. 되게 딱 가서 지금 처음에 바자 샤전이 리민 제대로 제자마 너저네 뒤된 가신 거 쉐바 지금 지금 된 게좀 쉐바 아니 동문이 내로 동문이 진짜 몰라봐 엄마 탄지에 따와 그렇게 좋아 진짜 용어리 진짜 야다니 바제세야 초두겨버리 먼저 바제 최제라 바제여와 아니 먼저 최제보다 최지도가 바제여리 바제만 고여리 제단 샵트구를 망부 제가도 가서를 바제세야 그다 디리비자다 저 손서다 망고쳐버려 맞잖아 최다좀 용말이 세상에도 번역해서 쳐라 좀 자서는 쳐라 저거 많이 많이 가서 좀 돼야다 누가 돼야다 뭐다 뭐를 또 받으셔야 하잖아요. 그래서 수능사 어디 뭐를 지단 미 신보다 나보다 그래서 내 저들이 이 수술하는 게 그러면 받지 뭐래. 제 다좀 말아 받지 빼. 미시고래. 제자지 저는 이모들한테 받자세야 줬죠. 도문이 공야지. 어다도 받자 망보를 지나서 받자 망보를 또아야 줬죠. 도문이 공야지. 그래서 어디에 시련이부터 해야 돼. 어디에 제대로 진짜 계속 그래 아니 가사 다른 저 깨워 터마 매번에 하다보다 코에 동안 양들과 도와주고 코에 동안 양들과 깨워 터마 매번에 어제 전다 뒤 실현인부 변신인부 직 가서 직네 몇 맛이네요. 그래서 집에 들어 삼다면이 가서 받지 돈 버리. 네, 그래서 리민 동만이 또치 아니 가서 리민들이 거의 동안을 줘도 용거리. 대대와 터마 매번에 동행이 나와 지나다 리베 밀리톱 남마산집에 쉬다 제베 짜증거니 실현인부터 어두더니 또 동만이 또 진짜 걸 줘도 용거리. 다나 지금 자주에 섬든 산지가 뭐도 오는 걸 자들이 써다 오 실행부터 되게 개점을 근데 내 시기를 맞으나 산지가 가만도 저기 람 찾아왔다 뒤뒤 뒤난 뒤여래 오 대중 거때 들어봐 섬내고 땅난 바자 빼야고 샤진 유전이 가서 람도 담배 주는 제니 가서 서로가 치단도 또 남길을 때는 이제 산에
유주 상대 주고 또 용어리 심지어 산조 거나 그것도 용어리 어떻게 빼면서에 거버준데도 나갔다고 배고 거버준데 나는 내 수조마다 시간이 오도 거버준데 나갔다고 그래 탐해 봐 거버준데 어두스래 어디 야 아들 이런 거를 다른 거를 찾아다 저는 त्यसै गरी जुन शाक्यमुनि बुद्ध गौतम बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध यो संसारमा सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितकै निमित्त मात्र पाल्नु भएको हो उहाँकै सम्पूर्ण प्राणीहरूको दुःखलाई सहन नसकेर दुःखबाट मुक्त गर्नुको निमित्त चाहिँ हाम्रो संसारमा शाक्यमुनि बुद्धको जुन लीला देखाएर पाल्नु भएको प्राणीको हितकै निमित्त मात्र हो भनेर बताउनु भएको छ त्यसै गरी हामीले चाहिँ जुन यो सेराइङको जुन सेराइङको हामीले वचन गर्दाखेरि यसको मतलबहरू यसको विशेषताहरू बताउनु भएको छ यसरी जुन युम्च गेटिङ दुसुम ग्यातोङबा कन्क्युर तेन्क्युर छ यो सबैको छोटकारीमा यो सबैको विशेषताहरू समेटिएको चाहिँ सेराइङबो हो र सेराइङबोभित्र चाहिँ जुन शून्यताको बारेमा देखाउनु भएको छ शून्यताको विशेषताहरू देखाउनु भएको छ हामीले जबसम्म यसको बारेमा शून्यताको बारेमा बुझ्न सक्दैनन् तबसम्म हामीले आफ्नो यो संसारको चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्दैन यो संसारमा हामीले जुन संसारको चक्रमा फसिने जुन राग जुन छन् त्यसले हामीले छिनेर त्यो संसार चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनन् त्यसै गरी यो शून्यताको बारेमा जस्तो हामीले म भनेर हामीले जुन प्रकारले हामीले सोच्छौँ त्यसै गरी बाहिरी वस्तुहरू हामीले जुन प्रकारले देख्छौँ बाहिरी जस्तो गुरु अथवा बुद्ध अथवा धर्म जुनसुकै वस्तु हामीले बाहिरी रूपमा हामीले जुन प्रकारले देख्छौँ त्यो हामीले देखेको र वास्तविकता अलग हुन्छ त्यो हामीले सधैँ त्यस्तो जबसम्म शून्यताको बारेमा बोध गर्न सक्दैनन् त्यो बुझ्न सक्दैनन् हामी नामको पछि दामको पछि सबै कुद्ने भनेको त्यसको वास्तविकता नबुझेको कारणले हो जस्तो कि उदाहरणको लागि म भनेर जब हामीलाई रिस उठ्छ त्यो त्यतिखेर जुन म भन्ने आफूले चाहिँ त्यो म भन्ने चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्यो भने हामीले त्यो पाउन सक्दैनन् म भन्ने चाहिँ आफ्नै शारीरिकमा चाहिँ मेरो अङ्ग वा कुन चाहिँ म चाहिँ हो त भनेर खोज्यो भने त्यो हामीले पाउन सक्दैनन् त्यो त्यसै गरेर त्यो म भन्ने जुन नामाकरण मात्र हो वास्तविकमा त्यो म छ तर त्यो जुन प्रकारले हामीले हेर्ने म छ जुन प्रकारले हामीले मलाई यसो भन्यो मलाई यस्तो दुखायो मलाई उसले यस्तो भन्यो भनेर जुन प्रकार रिस रागको बासमा परेर हुने जुन प्रकारको म छ त्यो वास्तवमा हुँदैन त्यस्तो त्यो हाम्रो रिस रागको बासमा परेर हामीले त्यस्तो देख्ने गरेको हुन्छ त्यसै गरी बाहिरी वस्तुहरू जसुकै वस्तुहरू हामीले देख्छन् जुन प्रकारले हामीले जुन प्रकारले हामीले देख्छन् त्यसलाई त्यो वास्तवमा त्यस्तो हुँदैनन् त्यो हामीले आफैले आफ्नो मनले एउटा एक प्रकारको चाहिँ मनले बनाएर र त्यसकै पछि त्यस्तै हो सम्झेर कल्पना गरेर जान्छन् तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैनन् चाहिँ भनेर बताउनु भएको छ जबसम्म हामीले त्यसको वास्तविक स्वरूप बुझ्दैनन् तबसम्म हामीले शून्यताको बारेमा बोध गर्न सक्दैनन् शून्यताको बारेमा बुझ्न सक्दैनन् मनले नामाकरण गरेको मात्र हो सम्पूर्ण वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपमा सिद्धि भएको हुँदैनन् भनेर बताउनु भएको छ र त्यसै गरी हामीले जुन मार्गक्रमहरूको हृदयमा सूत्रमा सम्पूर्ण मार्गहरू 10 सिद्धि हुन्छन् त्यसरी चाहिँ जुन शून्यताको बारेमा त्यसो भएको हुनाले यो जुन हामीले पढ्ने सेरामिङको छ युन्डेन सिग्युलमा छ यसमा सबै विशेषताहरू समेटिएको छ यो सेरामिङको भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो यसको बारेमा सम्पूर्ण शून्यताको ध्यानको बारेमा चाहिँ देखाएको छ र हामीले जब धर्ममा
को अभ्यास गर्ने प्रेरणा गर्छौँ, धर्म अभ्यास गर्ने सोच्छौँ र धर्ममा साँच्चीकै अभ्यास गर्छु भनेर पस्दाखेरि निकै बाधाहरू हुन्छ, बाधाहरू आउँछ। धर्म साँच्चीकै धर्म गर्ने व्यक्तिलाई धेरै बाधाहरू आइपर्छ जीवनमा। जस्तो उदाहरणको लागि गुम्बातिर जुन लामा भिक्षुनीहरू पनि जुन सडकमा डिबेट गर्छन्, त्यस्तो धर्मको बारेमा चाहिँ यताउता चाहिँ बुझ्ने प्रेरणा गर्छन्, त्यस्तो बारेमा पनि धेरै बाधाहरू आर्जनहरू आइलाग्छ। त्यसरी जब यो धर्मको बारेमा गहिरो हिसाबले बुझ्ने चेष्टा गर्छ तब धेरै बाधाहरू आउँछ। त्यस्तो क्रममा चाहिँ हामीले धेरै पूजापाठहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बाधाहरू हट्नुको लागि चाहिँ पूजापाठहरू धेरैहरू गर्नुपर्छ, पुण्य सञ्चय गर्नुपर्छ। धर्ममा साँच्चीकै बुझ्ने, धर्मको लाई साँच्चीकै चाहिँ बुझेर अभ्यास गर्ने हो भने धेरै पुण्य सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो हामीलाई पुण्य नभएको कारणले हामीलाई यस्तो धर्महरू गर्ने अवसर पाउँदैनन्, पाए पनि हामीले त्यो धर्मलाई अभ्यास गर्न सक्दैनन्, धेरै बाधाहरू आर्जनहरू आइलाग्छ। त्यसैले त्यस्तो बाधाहरू आउँदाखेरि धेरै नसके पनि हामीले यो जुन सेराजुङको छ, तपाईँले यो सेराजुङले राम्रोसँग चाहिँ पढेर तपाईँले अभ्यास गर्दा यो सेराजुङहरू पढ्नुभयो भने पनि तपाईँको धेरै धर्म अभ्यास गर्दा आउने बाधाहरूलाई कटी हुन्छ, हटेर जान्छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यसरी नै हामीले धेरै पुण्यहरू चाहिँ सञ्चय गर्नुपर्ने हुन्छ। धर्म अभ्यास गर्नुको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यसै गरी हामीले जुन यसको शून्यताको बारेमा बुझ्नुको लागि हामीले माध्यमिका जुन उमाको तावा भनेर भनेको छ, जुन माध्यमिकाको जुन त्यसको स्तरमा पुगिसकेपछि त्यसको बारेमा बुझेपछि मात्र हामीले त्यसको मध्यम मार्ग, जुन मध्यम मार्ग भनेको बिचको बाटो भन्न खोजेको होइन कि त्यो जुन हामीले सोच्ने तरिका छ, जुन हामीले सोच्न त्यो अत्यन्तै रिस रागमा पनि नभएर, अत्यन्तै त्यो नभएर एकदम सहनशील भएर एकदम विचारपूर्वक गरेर सोचेर काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो मध्यम मार्गबाट जे काम गर्दा पनि एकदम सहनशील भएर एकदम विचार गरेर गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्दै गर्दै जुन मध्यम मार्गको जुन कुरा छ, त्यो धर्मको जुन मध्यम मार्गबाट अभ्यास गर्ने तरिका छ, त्योबाट गरेपछि शून्यताको बारेमा हामीले अभ्यास गर्न सकिन्छ। र त्यो पनि हामीले गर्नुको लागि चाहिँ हामीले कुनै गुरुद्वारा चाहिँ एकदम होसियारीपूर्वक चाहिँ अभ्यास गरेन भने हामी त्योबाट पनि हामी वञ्चित हुन्छौँ। जुन क्षेत्र भनेको छ, तपाईँहरूले त्यो अलिक कठिनै होला, अलिक त्यो नबुझ्नु सक्ला। तर त्यो जुन नबुझिकन आफूले अभ्यास गर्नु खोज्यो, अब नबुझिकन गऱ्यो भने त्यसमा पनि हामीलाई खतरा हुनसक्छ। त्यसैले बुझेर त्यसको बारेमा चाहिँ त्यो दुइटैबाट चाहिँ बुझ्नुको लागि त्यो मध्यम मार्गको बारेमा राम्रोसँग बुझेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यही मध्यम मार्गलाई राम्रोसँग बुझेको खण्डमा चाहिँ हामीले यो शून्यताको बारेमा बुझ्ने र अध्ययन गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। 칼리칼리 실행님보디 칼리칼리다 실행님보 취직 실행님보 고된지 실행님보로서 주라 칼리칼리 실행님보 고된지 가서래 이 저우시라도 가버려다 이제 고된님보를 지고 시험했는데 칼리칼리 티 참지겠네. 뭐 시간이 뭐 니마스 weekend 니마니 참자다 니마스 참자다 니마드 참자 다지게 참자한테 로지게 참자 좀 참자 지금 시간이부터 콜을 줘라 콜에 콜 동안 예배 동안 자주 전부 이당 동안 자주 전부 dundu 동안 자주 전부 미 동안 자주 전부 상하마니 그 동안 자주 전부 벌써 동의를 좀 줘라. 대주를 다니면 줘라. 자산에 동원이 또전 이 명모들 세면서 올라와. 최소 어디데 제는 빼 야버디 남바 동만이 있어야지. 남바 상지 최그 제주 투모모요 지를 장주 쌤다 파샤 아니 다 진에 남바산 어디 남바산 최 미시게 남바산 지 최그 동모미 지지지 어떤 분이 거한테
오초스에 뱀미집에 짜침보 하 레베 짜침보든 가와성보 쉬우지에 민지디나들 제투나 그러게 로다 실행이 뭐 참대하는 로다 제투나 메시베 하고래 그래서 다다 쇼자 송다 주시샤기 त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो संसारिक दुःखमा अत्यधिककालदेखि हामीले दुःख भोगेर आएको छ हामीले जबसम्म यो संसारिक चक्राबाट मुक्त हुँदैनौँ धेरै दुःखहरू भोग्नु पर्ने हुन्छन् त्यति कालदेखि हामीले यस्तो दुःखहरूको सामना गरेको छ दुःखहरू हामीले फेरि पनि हामीले जबसम्म हामीले यो संसारको चक्राबाट मुक्त हुँदैनौँ हामीले दुःखहरू निरन्तर रूपले हामीले दुःखहरू विभिन्न रूपमा प्राप्त गरेर जन्म लिएर दुःखहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ त्यसको यो संसारिक दुःख चक्राबाट मुक्त हुनुको लागि हामीले यो शरण निम्बो जुन छ त्यसको विशेषता छ त्यसको जुन बारेमा राम्रो बुझेर त्यसको मूल त्यसको चाहिँ बुझेर विशेषता बुझेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गरेर अनि हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा धेरै थोरै भए पनि 1 दिन अथवा 2 दिन 3 दिन त्यसै हप्ता महिना वर्ष जुन हामीले सुन्दै आएको छौँ लोसुम भन्ने ठाउँहरू हुन्छन् त्यसै गरेर आफू तपाईँहरूले पनि 1 दिन 2 दिन हप्ता 2 यही शरण निम्बोकै विशेषतालाई बुझेर यसरी यो शरण निम्बोको वास्तविक के रहेछ भनेर यो बुझ्नु भयो भने यो शून्यताको बारेमा जुन विशेष ज्ञानहरू दिएको छ यसको बारेमा तपाईँहरूले यसरी चाहिँ छामहरू बस्न सक्यो भने यसो गर्न सक्यो भने तपाईँ यो साँच्चीकै यो जीवन चक्र दुःखको चक्रबाट संसारको दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि र तपाईँ आफू स्वयं मात्र नभएर अरू प्राणीहरू सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पनि सांसारिक दुःख चक्रबाट मुक्त गर्नुको लागि भए पनि हामीले चाहिँ यो शरण निम्बोको एकदम महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू बुझेर अनि छामहरू यस्तोहरू गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ 나도 최소 나줘라 어디 나라 딱 나이네 레츠 가능하이는데 디 땡데도 건배 땡데리마 dependent arising 땡데 뭐 건배 땡데 뭐 건배 하여튼 될 땡데라고도 참 요리 땡데 그런 다음에 다 땡데 뭐 건배 다 아니 땡데 뭐 건배 아니 땡데 참모 그거 봐 땡데 건배 아니 땡데 참모 또 아니 되게 코에 동안 자주 쳐보 지용제 유 지용제 자와 때문에 된심을 봐 디바 가서 넣는 거래 디바 가서 디바 순정 뒤에서 자와니 봐 제저 매매 쳐버려 대 매매 쳐버 때문에 되지 말아 봐 저니 대 녀모와 탐 대대 집에 자수 녀모바 탐 저거다 매매 쳐버려 가는 거래 세는 거래 단녀도 니니 주 세서 근데 녀모지리 시도로서 보다 이라마 왜라 탐집어 옷 세는 거 넣는 거 뭐뭐 리바 그래서 뭐뭐 리바 바도베 제 자네 매버서니 그냥 탐집어 넣는 거 어떻게 알아 된디게 내가 좀 알았다 동바 가서래 동바니 신야다 동바니 동바 된디 동바 어때 또이나 어떻게 또 공부이나 되는 배열이
जुन यो शून्यताको बारेमा अहिले गुरुले अलि गहिराइमा गएर बताउँदै हुनुहुन्छ। शून्यताको बारेमा हामीले बुझ्दाखेरि जुन शून्यता जुन म भन्ने आत्मग्रापति समानुपातको रूपमा वर्णन सूक्ष्म प्रतिपात समानुपातको त्यो बारेमा जुन यो हामीले जब शून्यताको बारेमा बुझ्छन् तब हामीले यो सबै कुराहरू प्रतिदेश समानुपात कसरी चाहिँ एक अर्कामा निर्भर पर्छ त हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले जति पनि खुसी सुख दुःख हामीले जीवनमा छन् सबै कुराहरू एक अर्कामा निर्भर पर्छ। प्रतिदेश समानुपात भनेकै एक अर्कामा निर्भर पर्ने कुनै पनि वस्तु आफैबाट नहुने निर्भर पर्ने जुनसुकै कुरा पनि अरूलाई निर्भर पर्ने एक अर्कामा निर्भर पर्ने कुराहरू हो। यो एकदम जब हामीले यही शून्यताको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु चेष्टा गरेर बुझिन्छ यो प्रतिदेश समानुपातको बारेमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। जब प्रतिदेश समानुपात हामीले राम्रो बुझ्न सकिन्छ अनि हामीले प्रतिदेश समानुपातको बारेमा चाहिँ ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै र शून्यताको मूल बुझ्नु नै प्रतिदेश समानुपात सम्पूर्ण वस्तुहरू एक अर्कामा निर्भर भएको कुराहरू बुझ्नु हो भनेर बताउनु भएको छ संक्षेपमा। अनि 제자한테 sonda 단다 삼부동반이 아니 남바산지 최기 도망 많이 봐. 오늘 전에 삼부동반이 영모 제리 시장에 자와 오늘 영모 조선 자와 도다지 때문에 된점으로 도다 맵스 어디 잠에도 맵스야 어디 도나 탐지게 자와 어디 되지 어디 지점 셈배 지점 셈배 산지를 다 받치르고 대체 지점 셈배 띵 사고가도 세마다 와는 가서 셈배네 가서 출낭 동아 거기 동안에 뭐 가서 어제 가서 학교 왔던 어떤 쟁이 랑 듣는 애들 랑이 거기 동안 양도 애들 신 거기 동안 인지 저 동안 양도 좀 인지 지고 이 수치 못 지고 그래서 그 산지를 대바보다 맞지게 더 나신 게 랑 대립에 밀리터 나바사에 최대 저서 뭐 음했다고 그러면 그래서 짜증이 막 니시나고 그래. 어떻게 나시래? 나는 장주였음 어디 전에 다다가 장양으로 나서가 장양아 뜻이가 온다. 근데 나 공양아지. 람 도다나서로 나 어쨌다 가서 시가 말도 심아 되게 어떻게 다 다들 삼장은 또 또기 야 जुन यो गान शून्यताको अभ्यासहरू गर्छन् तब हामीले जुन 84,000 कलेशहरू सम्पूर्ण कलेशहरू चाहिँ यो शून्यताकै अभ्यासबाट चाहिँ मुक्त हुने हो। शून्यताको अभ्यास हामीले गरेपछि यसबाट सम्पूर्ण कलेशहरू मुक्त भएर जान्छन् र त्यसै गरेर यो जुन उपाय र जुन करुणा छ उपायको जुन करुणादायक जुन बुद्धिचित भन्छन् जुन करुणालाई पनि हामीले अभ्यास गरेर यसलाई चाहिँ हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ जुन छामजुको सिमको बताउनु भएको छ। यसरी चाहिँ मनमा चाहिँ करुणा जगाएर करुणा चाहिँ मनमा जगाएर चाहिँ उत्पन्न गरेर चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्ने सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गर्ने र आफ्नो 84,000 कलेशहरूलाई मुक्त गर्नलाई जुन शून्यताको अभ्यासद्वारा गरिन्छ र त्यो सँगै हामीले करुणाको अभ्यास गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्न सकिन्छ भनेर बताउनु भएको छ। बाबा कुन सुना चलो
Aga Samaya.
la tomba tabe loba jindi abe yola yawa jindi yang da de la yin jeba xin lang da zong de ni de la de Tomo lang jai no du ju, ta ba gun de ju ju du, ga sa je ju mo da la nyo do ju ba jin ji, ga za Domba somba la zi, nimbe neba, nicho ne soda, dode sonwa chini, ne jode, nimbo zi, de ne na, che je ne somba, che je na jo jole mi. Tambe soye java jini, tata lamza tambe jini, tazo je jove jonaza, cheta nange bazu, shewa jinde labu, jiawa kundu yang da lama. Dang da me chi ji, pa la rong ji ji, sa da lam ji yang de, lu ji chan ji wo, nyo do yu.
Sangine mentre comare, riusciva a morire. Dici, non dico ti siamo di comare. Da studio, no? Comare. Sangine mentre comare. Da studio, no? Comare. 먼저 수능 서예. 먼저 수능 서예. 무슨 말을 나서 하지. 산제 소주 주고 나서 이게 시시 너들이 주는 데서부터 여기 좀 근데 제가 좀 지금에 못 되는 레벨에서 좀 배san을 좀 했지만 나도 수집에서 다시 저는 쌤나 저한테 듣는 게 있나요? 이제 영만바에 있는 그 세와체에 저는 삼박지 그들한테 상관없는 저런들 님을 자외 너무 나이가 돌려도 제가 좀 못합니다. 도와군지도 지금 탐지가 좀다 저좀
레다 가상의 시인 받을 한개 즐겨 또 생기 상대 마셔나 대통령아 시험되게 대통령 기나 잠스 제단디 배는 한도 다 좀벌이나 미용다게 대화도야 대화도야의 동안시야 다 생원에 로마인바 출연이야 대화도야 동안시야 출연이야 오 나 최마신 범위도 최냠내 미팅에도 상망로 두스를 봐 대화도야 동안시야 출연이야 대화도야 동안시야 좀도 ran symptom 대화도야 동안시야 최냠내 최미신 받아 최냠내 지금에는 디아마리 소 생기는 대화도야 동안시야 제자 미가시 가서다 빼줘 샤바는 총 가수 대바이네 저네 총 캡사매바 총 가수 총 남들매바 그러데 야 규도 칠지 드라저바 어디 매바 까라고 총 가지겠네 남들매바 아니 가수다 남들스면서 그래 야그 더버다지 캡상데 매바 더버다게 캡상데 랑거를 왔지 캡상 줘봐 어디 매바 진짜보다 가서다 레라가페 닌제메바 페카르제메라가 슈제네고 로왔다 루야 메바 거기에 강에 전부 어디 이거도 전부니라 문당 하나도 해서 어디 강에 전부 빼 닌제고도 강에 전부 내가 가도 전에 루단 쌤 강에 가르제 슈 가슴에 가득지는 배 그래서 레와다 되지 아이메바 아니 성감네 소소 삼바다 이게 요아이메바 어디 용도 제단 빠나 다 아고래 내가 아고래 빠나 성감네 캡산다 레 성감네 지게 캡산다 중앙이네 이 캡산 무 중앙죠 알아 어디 날 레게와 저가마인데서 저 들리는 레게와 사비 디우레 지마타메 디우레 레게와 사비 디우레 지마타메 셈년 샤라 지마타메 디우레 제가 담배 철라드는 중앙에 디디기디 성감니다 무의 좋아 용어 유한해 줘봐 어디 다 당할 개와 사면은 쟤는 지마당으로 서 샘제는 바펜다 지마당으로 서 샘제 미지고 말이 샘제 둔주 수진인데 지마당으로 서 들에 개와 사면제 쟤네가 깔아가고 가지줄 우선 샘이 강에 로동 그러지 생기 더바다 되기 줘야 매바하는 성 같이 겜네베 깔아 같이 겜네베 가서 생 더버티게 배 캡사메 연고 해봐 어디 경아마 가서래 어자 짐바당으로 서 어디 쓰면서 봐 팬다 짐바당 오 진짜 맞지다 되래 근데 맞지다니 다리에 가서 통잡아야 너 가리인다 되지 롱주 패야 돼 매봐 공부 가라가보 어디 들에 잠깐만 짐바시라 마당자 세나 제자 짐바시라 마당체 어디 제자 어디 주부들에 다고 가리 뭐도 성자 찍부기 뒤에면 삼단 요버도 노래 데 디기디 요너 벤저야 디기디 쳐라는 종아리 나 짐바당한테 종아리 대고 하 생거래 지마제나 가지래 손집어도 좋아하면서 뭐양 영자가 최면시면서 최마셔마다 최님님이 지금 손집어도 좋아해봤지 생그러도 손에는 가리는데 맨날 랍다치 콜레지 랍다치 콜레지를 유니버시티지 그 잡아 이네 신의 잡아 유네 내가 남산 라도 말해 빠스째 유네 내가 남산 라도 말해 가보요 저머리라 가라가면서 내가 남산 라도 말해 내가 잡아지는 소소 셈을 여봐도 내가 라도 말해
kaliyore ane kasa tene jurmo mitin yoda nga tene nglotu mangu yoda o tene be lodong lo guje lega mara ba tene yore kala ba tene lega mara ba be tene yore o tene to sere shen zam ji mari sunam gore sunam yo mari jawa ja yimi jawa mari chede ngama ngar sun sao ji gore sun lege wa sa ba gore ma du da shen zam da chong da ji de ji mari 이 철, 내길이 철을 연거래, 손을 사, 레게와 사람들 연거래. 손남아서는 여말이, 시행 가져야 있는 여말이, 시행 가져지 뭐 있는데, 레가를 말이, 손 가져겠네, 결정이 말이, 어떠세요? 어디 있는 것들이래. मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि हिजो पनि बताएका थियौ जति पनि यो सुखहरू र जुन प्राप्त हामीले हुन्छन् सुख दुःख जुन सुख प्राप्त हुन्छन् यो बाहिरी वस्तुबाट हुने होइन यो आफ्नै मनबाट बुझेर आफ्नै मनबाट उत्पन्न हुन्छ जति पनि सुखहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण आफ्नो मनलाई पासमा पारेर आफ्नो मनको अभ्यासद्वारा आफ्नै मनबाट प्राप्त हुने हो उदाहरणको लागि जति व्यापारिक बाहिर जुन व्यापार गर्छौं हामीले चाहिँ जुन बिजनेसहरू गरेर सोचेको जस्तो फाइदाहरू नहुने जस्तो बाहिर व्यापार गरेर जुन हामीले फाइदाहरू चाहिँ प्राप्त गरेको जुन हुन्छन् त्योहरू पनि सम्पूर्ण चाहिँ धर्ममै र आफ्नो मनमै बस गरेर धर्मकै कारणले भएको हुन्छ जति पनि सुखहरू हुन्छ यस्तो सोच्नु हुँदैन त्यो बाहिर जुन हामीले व्यापार गरेर जस्तो फाइदाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ कुनै धर्ममा कुनै त्यसको कुनै पनि धर्ममा कुनै पनि साइन नभएको त्यस्तो होइन त्यस्तो सम्पूर्ण जति पनि साना साना सुखहरू पनि धर्मैबाट पैदा भएको हुन्छ धर्ममा चाहिँ निर्भर परेको हुन्छ हामीले जस्तो व्यापारहरू गरेर यसो गर्दाखेरि जुन हामीले फाइदा भएको छ त्यो चाहिँ हामीले पुनर्जन्ममा गरेको पुण्यको कारणले अथवा यही जन्ममा पनि केही अघि गरेको पुण्यको कारणले गर्दा त्यस्तो लाभहरू पनि हामीले हुन्छन् तर जबसम्म हामीले पुण्यहरू सञ्चय हुँदैन हामीसँग चाहिँ पुण्य हुँदैनन् तबसम्म हामीले जति सुकै चाहिँ दुःख गरे पनि आफ्नो तन मन वचन जति सुकै गरे पनि हामीले प्राप्त गर्न एकदमै कठिन हुन्छ दुःख हुन्छ धेरै जीवनमा धेरै दुःखहरू हुन्छन् त्यसै गरेर हामीले सबै कुरा चाहिँ हामीले पुण्य नभएको कारणले चाहिँ जति पनि हामीले बाहिरै चाहिँ विद्यालयमा पढेर चाहिँ विश्वविद्यालयमा पनि पढेर हामीले कामकै लागि त गरेर गर्दा पनि हामीले जब पुण्य हुँदैन त्यो त्यति कठिन हुँदैन त्यति सजिलो हुँदैन त्यो कतिकै विद्यार्थीहरू मेरो आफ्नै विद्यार्थीहरू पनि छन् सम्पूर्ण आफ्नो पढाइहरू सिधेर पनि काम नपाएर भौतारिरहेको धेरै हुन्छन् त्यसरी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सबै पुण्यमा निर्भर पर्छ पुण्य छैन भने हामीले यति काम पाइहाले पनि आफूले सोचेको जस्तो काम हामीले पाउँदैनन् सोचेको जस्तो तलबहरू हामीले पाउँदैनन् र हामी त्यसमा पनि बेखुसी हुन्छन् त्यसैले सम्पूर्ण कुराहरू पुण्यमा निर्भर पर्छ सम्पूर्ण कुराहरू धर्ममा निर्भर पर्छ यस्तो कहिले सोच्नु हुँदैनन् कि यो धर्म बिनै भएको धर्मको कुनै साइनो छैन त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसरी सोच्नु हुँदैन यो सम्पूर्ण कुराहरू आफ्नो कर्मको कारण आफ्नो जुन पुण्यको कारणले भएको हो जति पनि हामीले त्यो प्राप्त हुन्छ यो आफूले गरेको आफूले अरू प्राणीहरूलाई गरेको दानको चाहिँ हेतुले गर्दा भएको हो दानको कारणले गर्दा भएको हो मनुष्यले मात्र नभएर सानो सानो किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि दान गरेको फलस्वरूप हामीले प्राप्त गरेको हो र यसरी
हामीले जतिसुकै हामीलाई पाउने सानो सानोतिनो फाइदा होस् खुसीहरू पनि आफूले गरेको आफूले पूर्ण जन्ममा पहिलो जन्ममा मात्र नभएर यही जन्मको आफूले प्राप्त गर्ने भन्दा केही अगाडि गरेको त्यस्तो पुण्यको कारणले गर्दा नै त्यस्तो सुखहरू प्राप्त गर्छ। जतिसुकै सानोतिनो कुरा सुख दुःखहरू पनि आफ्नै पुण्यकै भाषमा कारणले गर्दा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुराहरू सम्पूर्ण हामीले जति पनि प्राप्त गरेको कुराहरू आफ्नो पुण्यमा निर्भर पर्छ भनेर बताउनु भएको छ। अनि 미든데 트롤랍라다 콜레지들의 동원 만용아 싱바체니 되니 어디를 갈 콜레지다 유니버시티 드럼 같은데 어디를 주제 좀 잡아든 요래 미든데 주제 좀 잡아든 요래 콜레지다 유니버시티 드럼 같이 트롤랍라다 콜레지 랍다 드럼 거 빠스 뭐 같은 싱레들이 싱레 내가 좀 싱레들이 제주 주제 좀 잡아 진짜 요래 진짜 콜레지다 유니버시티 더 잡아 집어래 주제 전부 진짜 요래 밑에 통용 진짜 요래 가서 지나들이요 진짜요 저 들으래 हामीले चाहिँ जस्तो हामीले धेरै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ जुन मानिसहरू कति मानिसहरू किसान मात्र गरेर कुनै पनि अक्षर नसिकेर कुनै पनि पढाइ नभएर किसान मात्र गरेर बसेको त्यस्तो कुनै पनि विद्यालय नै नगएको त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि धेरै सुखमय जीवन बिताउने धेरै दान सम्पत्तिले पूर्ण हुने त्यस्तो धेरै व्यक्तिहरू छन्। पढेर बुझेर मात्र हुने होइन यो कुरा यो शक्ति पनि छ यो त्यसैले पुण्यमा निर्भर परेको हो। यो चाहिँ त्यस्तो खालको मेरा धेरै सहयोगी मित्रहरू हुनुहुन्छन् उनीहरू कुनै विद्यालय नै नभएको त्यस्तो किसान नै मार्गमै जीवन बिताएको साधारण भए पनि एकदम परिपूर्ण भएको साथै त्यस्तोहरू छन्। त्यो सबै पुण्यमा कारणले भएको हो भनेर बताउनु भएको छ। 까와 탕에 친다는 손 가슴에 사바서 용을 봐. 어디내다 저강가마 손 사바다. 야 체들었어. 나 손 사바서 용을 봐. 간다 어디에 손은 사샤바든도 손은 사샤바든도 베이제 로장 제까지 잡에 쉬우지 맞아봐. 어디 그런 가서 사문하신 그런 니지 가서라 미ዛ데스 크랑 오다 디지 반조 부서서부터 어디를 사바다들이 야바들이 요래 어디를 요거래 그 그래 좀 로정 집에 쉬우지 맞잖아요. 어디를 요래 저도 두스래 아니 그 수남매나 그 유개와 싸면은 날 집었다라 써봐 어다지 어디를 수난 가지고 건절라다 건절라 차춘부도 건절수라 차춘부 아자나신 섬제를 집었다들 제매나 어다 수난 싸면은 내가 보여래 야 유니버시티 콜레지 바스케트와 이네 남자 야가라모도 뭐 줄인 뭐 야가라모도 어디를까 한 거야래 यसरी चाहिँ हामीले पुण्यहरू चाहिँ सजाउने एकदम पुण्य सजाउने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यसरी हामीले पुण्यहरू सञ्चय गर्न सकेन भने जतिसुकै हामीले चाहिँ परिश्रम गरेर चाहिँ जतिसुकै पढाइ गरेर चाहिँ यसरी पढेर विश्वविद्यालय गएर दुःख गरे पनि काम नपाएर यसरी दुःख पाएर बहुतिरहेको धेरै पाउँछन्। तर अघि नै भने जस्तो जति पुण्य सञ्चय गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् यो जन्ममा र त्यसै गरी पुण्य जन्ममा धेरै पुण्य सञ्चय गरेको बुझेका पुण्य सञ्चय गरेको व्यक्तिहरूलाई यो जीवनमा त्यस्तो सबै अवसरहरू प्राप्त नभए पनि पढ्ने अवसर प्राप्त नभए पनि विश्वविद्यालय जाने अवसर नपाए पनि उहाँहरूले धेरै सुखमय जीवनहरू प्राप्त गरेको हुन्छ। एकदम खुसी तरिकाले जिएको हुन्छ। खुसी आफूले सोचेको कुराहरू प्राप्त भएको हुन्छ। त्यसैले यस्तो कुराहरू बुझ्नु
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ पुण्यको कारणले भएको हुन्छ। त्यसैले हामीले यो पुण्य सञ्चय गर्ने कुरा चाहिँ हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यसको बारेमा हामीले गहन तरिकाले बुझ्नुपर्छ र हामीले पनि पुण्य सञ्चय गर्ने चेष्टाहरू गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। 다 낭범마이나 교환가질라 렌데 그다 렌데다 교환가질라 이제 매봐 낭범마이나 다 가래 돈을 내게 와서 그래서나 꼰조라 차 전부 전이 대바진 꼰조라 차 전부 전이 개와 러저 빼기 레라보 슈지 개와 빼 나가다 랍좀 사 요마래 대자완 요마리 거기다 태블릿 제자다 다 가져데 섬상불톤에 섬상불톤 매일 팬도 제하다 롱아 유승이 심해서 팬도 제하다 노바마제와 가져라게 노바마제와 대화줘봐 팬도줘봐 오 섬대 소자라 섬대라 노바마제와 팬롱아 수지고네 팬바줘봐 그래 지겨 놓아 디 돈에 내게 줘야만 또 요마리 당아도 낭발라 어떤 미세버 대장 많이 봐다 섬상을 돈에 섬자가 팬도 맞아 팬도 제하다 선제 준거다 이 여러마디 이 상황 여러마 하디 강라 안데 레라브 슈이데 비가wan 나가다냐 봐 선은 나가다냐 봐 사야베 산적은 저건 대바진 때 차지 왔다 바꾸라지 들어왔다 그 저번주부터 좀 당연히 쉬면 봐 롱아에서 개발서 쌤 개발 마치네 그 시기 돌아다니는데 그 숨은 사 가서 쉬면 봐 어때서 돼 개발 나가다니 빠빠빠 쉬려다 라마체 딱 멋있는 거야 하고 거래 멋있는 거래 진짜 수나 짜증 수남다 저리에 밀는데 짜증 뭐 멋있나고 그러더니 그래 다 야르르는 말이 짜증 쉬우지 멋있나고 그래 다자고 다들 당한테 또 쉬는다 다들 त्यसै गरी यो जब पुण्य सञ्चय गर्ने को विषयमा जब पुण्य सञ्चय गर्ने अवसरहरू जस्तो हामी बौद्ध मार्गी र बाहिरका जुन धर्मावलम्बीहरू हुन्छन् त्यसको बीचमा अन्तर एकदमै धेरै अन्तर छ। जस्तो बाहिरका जुन चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूले यो संसारका देवी देवताहरूलाई मान्ने त्यस्तो जुन बाहिरका जुन छन् त्यो धर्ममा त्यति पुण्य सञ्चय गर्ने अवसरहरू छैन जति हामी बौद्ध मार्गीहरूलाई छ। उहाँहरूले जति पनि पुण्य गरेको चाहिँ जो उहाँहरूले देवताहरूलाई मानेर जति पनि पूजा अर्चनाहरू गर्छ त्यो पुण्य चाहिँ आकाश समानको त्यति पुण्य चाहिँ छैन। तर उहाँहरूले देवतालाई मानेर त्यसको देवताको आशीर्वादको सम्झेर चाहिँ सब प्राणीहरूलाई चाहिँ करुणाको मन भएर प्राणीहरूलाई हित गरेर प्राणीहरूलाई चाहिँ त्यो गरेको कारणले गर्दा खण्डमा चाहिँ उहाँले पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ। तर हामी बौद्ध मार्गीहरूलाई धेरै अवसरहरू छन्, हामी अत्यन्तै चाहिँ पुण्यवान छन्, हामीलाई धेरै चाहिँ एकदम सजिलो तरिकाले एकदम आकाशसम्म पुण्य चाहिँ सञ्चय गर्ने मार्गहरू छन्। जस्तो मैले तपाईँहरूले हिजो भनेको थियो, तपाईँहरूको जुन सोच्ने सञ्चय जुन कुलुङ छ, कुलुङ जुन आशय चाहिँ नभए पनि तर तपाईँहरूले कुनै आशय नभए पनि तर तपाईँहरूले बुद्ध धर्म जुन सङ्घहरूलाई जस्तो जुन छपाहरू छन् तिनीहरूलाई छपा चढाएकैले पनि अत्यन्तै पुण्य कमाउँछ। किनभने त्यो जुन तपाईँले छपा चढाउने वस्तु नै पुण्य परिपूर्ण भएको हुनाले त्यसको ले तपाईँले आदर गरेर चढाएको खण्डमा पनि अत्यन्तै पुण्य सञ्चय गर्ने पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँ हामी एकदम
चाहिँ भाग्यमानी हौँ हामीले यो दुर्लभ मनुष्यको जुनी प्राप्त गरेर र यो दुर्लभ धर्म प्राप्त गरेर हामीले बौद्ध जुन धर्म हामीले अभ्यास गर्ने मौका पाएको छन् यो तपाईँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ यो पुण्य सञ्चय गर्ने अत्यन्तै चाहिँ राम्रो अवसरहरू प्राप्त भएको छ यस्तो अवसर प्राप्त गर्दा यसलाई गहिराई हिसाबले सोचेर पुण्य सञ्चय गर्ने गरेन भने जुन हामीले आफ्नो समयहरूलाई यसको बारेमा गहिरो अध्ययन नगरी समयहरूलाई खेरो फाड्यो भने अत्यन्त दुःखद हुनेछ भनेर बताउनु भएको छ अरे रे मसे 다 아주 대바치 멋있다 이러고 주스로 용스그래 그 대바치 놓고 다 간다 다 가상의 주인바 오 뒤에 가서 쌤 개와마 쏜다야 지다데 롱아서 자와 다 대화 누가면도 대화 죽으러 와 대화 들었다 대화도 쌤이 죽으래 아 제가 롱아 있은 게 담보 롱아 있으면 개와 죽으래 너 죽어라 디우 대화 죽어라 죽여와 롱아 있으면 개와 죽으래 개와 죽어 제가 아니 불러도 개와 죽으래 이나야 아니 미세기 그 산지 꾸다 산지가 두 최대 군다다 부디 송라 전달아 아니 가져와래 쌈은 개와마송 나양 그런데 너차다 때문에다 공제 이내야 아니 꼬라자마다 쳐바부와다 차자와 이나 아니 상제를 가만둬 주주와래 जुनसुकै क्रियाकलापहरू गर्दा जुनसुकै पनि गर्दाखेरि हामीले पुण्य सञ्चय गर्नुको लागि हाम्रो आश्रय राम्रो हुनुपर्छ तन मन वचन सफा हुनुपर्छ र त्यसरी मात्र हामीले पुण्य गर्न सकिन्छ तर पनि हामीले जुन त्रिरत्नहरूलाई र जुन बुद्धका साङ्घ्यका कुण्डहरू छन् कुञ्जसुङ्खहरूलाई त्रिरत्नहरूलाई हामीले छोपहरू गर्छन् भित्रीदेखि आस्था र साथका साथ चाहिँ छपाहरू फुल्सी गर्छन् यसो कोराहरू गर्छन् छोर्तेनहरूको कोराहरू गर्छन् यसो तपाईले कुनै पनि तपाईको आश्रय कुलुङचाङमा नभए पनि तपाईँ रिस उठिरहेर त्यतिकै रिसकै बासमा पनि तपाईँ छोर्तेन घुमिरहनु भए पनि यो चाहिँ सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू तपाईँको कुलुङ नै नभए पनि तर यो चाहिँ एउटा बुद्धता प्राप्त गर्ने पुण्यमा परिवर्तन भएर जान्छ भनेर किन भन्दाखेरि यो जुन वस्तु नै त्यस्तो हो त्यसको यति चाहिँ त्यसको अधिष्ठान छ त्यसले त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईको कुनै कुलुङै नभए पनि त्यो आफै बुद्धता प्राप्त गर्ने मार्गमा परिवर्तन भएर जान्छ भनेर बताउनु भएको छ 다 this way 다 다르게 다 this way 가서 다 먼저 대화다 동안 그걸 다 이제 시야 주제들이 봐 동안 시야도 대화 주야 하소아 다 제단도 점을이나 미도 성자다 사강주야다 가린다지 다 탑자 방법 쉬우더라 다 가서래 바스타 모자다 조징다 되네 라타야다 배사서 다 탑세 자자 동담만 모여 봐 성자 너주야 동아시아도 너주야 저도 실로도 줘봐 생도 남아 이버지 생도는 너도 동안 많이 버지 출연이야 너주야 동아시아 어디로 와 대치거라 봐 제자다 제자들의 성다 동아탄에 매봐 동아탄에 매봐 동유다 동아탄에 매봐 야마래 따니 야마래 너 공부도 공부다와야 공부도 야마래 제다 지자면에다 지자만 몰라 너라 동주자 많이 빌린 스타카니 말에 탁지 보가 탁지사
탁을 랍담 질린 아다들이 다들 질려 어다 망보 연아야 가정에 시원한다 어다 샘디 가져있는 샘디 depression 어다 샘디 샘욕다 체르체르 샘디 집어매봐 zambalila tangobo khangyo di ran nyabarwa thobarwa yin jibo sem jibo ma chorwa ane digi sem ma jibo da benjo khata je sem ma jibo o tusiore tena haku ore tena mizo loje manguta sare chaza o tusire chaza ko chiloni dija nangsan dija ma kazamne mangushe ma nangsan jo ma chiloni dija yamare 제자 낭스미 내배 선생님이 누나서 디기부터 말 대처하러 디 야말이 그네 제자 다 다른 애 가져래 래 다 산제 군다 자베 그다 다 표현 수죠 다 되게 수기요 다 드마고 두죠 야 त्यसरी नै हामीले जुन सुख प्राप्तिका लागि हामीले सम्पूर्ण कुराहरू बाहिर वस्तुमा निर्भर नभएर भित्री मनमा चाहिँ भित्री मनमा भर पर्छ भित्री मनलाई अभ्यास गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सुख प्राप्त गर्ने हो उदाहरणको लागि जुन अवसरहरू हाम्रो जुन बौद्ध धर्ममा हामीलाई जुन मनको तालिम दिने जुन अवसर नपाएका बाहिर विकसित राष्ट्रहरूमा धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि हामीले अमेरिकामा हेर्न सकिन्छ त्यहाँ जहिले पनि व्यक्तिहरू धर्ममा कुनै पनि अभ्यास त्यस्तो नबुझेको कारणले सधैँ चाहिँ बाहिरी वस्तुबाट सुख खोजी गर्छ र उनीहरूले बाहिरीको वस्तुकैबाट चाहिँ सुखहरू प्राप्त गर्छ सम्पूर्ण सुख त्यहाँबाट प्राप्त गर्छ सम्झेर चाहिँ उहाँहरूले एकदम चेष्टा गरेर धेरै धन सम्पत्तिहरू अर्जन गर्न सक्नुहुन्छ अर्जन गर्छन् एकदम धेरै धन सम्पत्ति अर्जन गर्छन् तर तिनीहरूलाई कहिले त्यस्तो अवसर पाउँदैनन् जब दुःखबाट मुक्त हुने उनीहरू सधैँ जति कमाए पनि त्यति नै मनमा पीडाहरू हुन्छन् त्यति धेरै सम्पत्ति अर्जन गरेर पनि लास्टमा गएर आत्महत्यासम्म गर्ने धेरै छन् त्यस्तो गर्छन् यो उनीहरूलाई त्यस्तो अवसरै छैन कि त्यो जति बाहिरी वस्तु चाहिँ अर्जन गरे पनि दुःखबाट मुक्त हुने कुनै उपाय नै छैनन् किनभने उनीहरूले जति बुझेको छ त्यो सबै बाहिरी वस्तुबाटै प्राप्त गर्छ भनेर मात्र गरेको हुन्छ र त्यो वास्तवमा त्यस्तो हुँदै होइन त्यसै कारणले उहाँहरू कहिले पनि जति नै सर्जन गरे पनि बाहिरी वस्तुबाट चाहिँ हामी दुःखबाट मुक्त हुँदैनन् त्यसैले हामीले यो जुन भित्री मनको अभ्यास गर्ने जुन हामीलाई प्राप्त भएको यस्तो अवसरहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो भनेर बताउनु भएको छ अन्त 그래 ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾ ਦੇ ਭਾਵਚੇ ਸੀ ਚਾਦਾਂ ਜਨ ਗੁਰਦਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸੇ ਸ਼ਾਲਾ 구당 조지 난데서 군대에 가는 다들 다들 제네시 차도도 그래도 어디 다 자와 뭐네 주지 자와 잠지요다 대라 자신한테 자와 잠지니 다 평양 가도 사기에서 내 시험 거래 되게 좀 그래 그 상마 간도 시험 그래 मैले तपाईहरुलाई हिजो पनि भनेको थियो म आज पनि तपाईहरुलाई भन्छु जस्तो यो बुद्धका जुन हामीले छोडेनहरु अब यो सांघ्यको कुण्डहरु जल्सी गरेको यसको लाभ कति छ त भन्ने सन्दर्भमा मैले हिजो पनि तपाईहरुलाई बताइसकेको छु अझै म भन्दै गर्ने छु यसको अत्यन्तै लाभ छ तपाईहरुले उदाहरणको लागि अहिले जुन यो तपाईहरुको अगाडि जुन अवल दृश्य गराइ पपछेरीको जुन हजार चाहिँ चेन भएको जुन छन् तपाईले यति देखि दर्शन मात्र गर्नु भएकोमा तपाईले कति पुण्य सञ्चय गर्यो र यसको फाइदा कति छ त भन्ने कुराहरू तपाईले बुझ्नु पर्छ भनेर बताउनु भएको छ अझै ज्यावा सम्झे 대박 연년에서 매년에서 ज्यावा सम्झे हो त वो त गवा खर्च सकेसना छैन नन्दस रोयल देवले 어디 들에 단다 대배도 대배 자기의 도 간데 가서 뇌나 수마를 산지 대배 대라 대류된 대체라 대배도 대배 자기의 도사 자비도 살아 오 제나 산지 수마를
잠벨 순서 잠벨 장주 삼아 잠벨 리 포함 부모 다 리 대화 좀 리 때문에 리 포함 부모 아니 저는 다시야 대하고 있으면 어디 개점보다 강글리게 깔바 뒤링들래 깔바 강글리게 제매 당당냐 다 강가서 자솔 고지면도 다 장주 쓰기 표현에 표현이나 강가서 자가 주강가 그 바라나시 주 강가 말이 자솔에 치치 자수sembo 또 그게 강가스나 다 동익이 표현라 강가 망고스나래 어디 장주스 표현라 진가서 자수sembo로 그게 제자한테 저기 파원가게다 자라마 탁보를 뭐지 공개 군대 전주 거기서 가블라 강가서도 자주점을 구기면 순사 도대체 제자 안에 가블라 강돌리기 제매 당당냐마 자주기 제매 당당냐마 자 제마 란이 빠라 강에 제마 제 그냥 하려버리 좋아 빠랑게 빠라게 제마 가블라 레글라고 제마경게 가블라 제매 당당냐마 가봐서는 안고 되고야 맞아 안고 되고서 삼절 대버와 이 가고 다랑게 삼절 대버와 제자 다다 자주 제버지기 자주 제매 장난하냐 마 가봐 다 시원히 두드리는 거지 다 두지라 아니 지전이 감 탐제지 지전이 감 탐제지 둘 장난하냐 마다 두들라 둘다 주들도 루드서 둘 참을 듣는 자도 다들 가서 진짜 참을 받지야 누 다들 간데 맺힌다 제 지전이 감 탐제지 둘 장난하냐 마 오다 랑상제라 랑상제 많이 다죠 이제가 탐지게 되었잖아요 랑상제라 잠깐만 오다 다가지고 랑상제라 딸 년도 자주 말라 랑상제 랑야 자주 말라 소 가자 자자 가자 타바 사바들 그들이 서서 간다 오다 랑상제라 그 상제 말에 랑이 다죠 말에 랑이 다죠 말아 많이 다지 지den가 탐지기 누구 전에 랑이 다죠 말아 아니 니만 땅바라시 하기 세 야마 하기 세스도 하이 두지래 지대야 가서 상제 말다 하다 하면 있으면 하기 두지 하기 세스는 두드레 혼자 뻔나 주너저 강나라 로마지 강나 로마지 루요나 로마지 다들 밀어 주는 거래 밀어 주는 이달로 주는 제일와 주는 거래 다 이달로 대수는 주나 수는 요마래 차단 나다는 거래 이달아 다들 하라 가는 것을 하다 하마이나 하다 가는 것을 늦는 거래. 대상적이 늦으면 말해. 내가 하서 다들 밀어주는 자와 성다 늦는 거래. 다 성제를 다 늦은 터시는 걸 와대 가져오랍니다. 왜 다 늦은 있으면 비비시다. 나는 갔다 오다 늦은 있으면 대통령 있으면 이식 두지고다 어다 쳐도 지금 와다 교육권세 윤덕군들 와 상대에 가서 저번에 세서와 냠 빵마세 냠아베 집빵마세 집아 참모 시르서 빵사와 시르서 빵사 바자 참모다 빵사 요마레 대낭 영세 박자 참모 빵사 요마레 대낭 요마레 자든
오다 근데 다들 가서 살아 오다 두지 세 자산만 맞다 세 자산만 푸랑 랑게 다좀바 지든 감 그두게 장난이야 뭐 달라 아니 니마 사반자 받아마 하세 자산바부 하이 그 자산바부 오 도대체 니마 딱 봐가지고 깔바 어디니 깔바 가서 깔바 어디니 가서 그래지 강글리기 제매 장단님에 가와 사진에 그냥 발라서 라베 제마간 뒤가와서는 이제 광고 되고 아마라 저다다 저도 좀 제매 장단님에 가와 빠빠빠빠 라마지 오 대레짱 오다 랑야 공바데나 지도라 파와체는 두 자와 되게 대박이네 매네 자와 잠지 오다 소남 개와 빼미지면 러브챔보 다징감에 개와서 추르 잡아래 대 가자 야봐 한글링이 제매 장단냐면 가와 아니 지대 감 다음지 누기 장단냐면 랑자 다좀 봐라 아니 니마 다와 하이 그 하이 세자단 말 하이 누이 하이 그 자자만 니마 다와 부제 오 뒤에서는 추주 잡아래 어다 상계 두스 잡아 잠지 어디 탄가리는 저 산지를 보지 어디 저 잡아 잠지 손은 다정감하다면 슈 자주 돌면 슈지 사버려 손은 하수아 두 잡아 잠지 할라발라면 땅도 네 최대는 이제 저런 가지 최대 탱레레 자두가 오 디디가 수능 사고래 잡아 땅에 대박이 날 때면 오 디디 사고라서 나 빠다 매봤어 자자 다진 다진 남아 수능 사줘라 디 까바 강글에 제메 산다냐 바네 디디 감 두기 담다니 두기 산다냐 산산들 냐마다 그랬어 하이 세게다 말라이 거기는 왜 저라 어디지 뒤에자지 그러다 쉬지마 할래지마 다르도 쉬지는 사람도 그게 삼주 되버라 이나야 한대들 빼상나 지금부터 추차래 산제 추된 잡아다 산제 째 추자와데 아고 근데 이제 당가를 대비 산제 이름을 잡아 던져다 소남 빠고 어디 어디서 어때 다다 지가라 차 라고 담아지는 차제 차바부와 이자부와 차제 차바부와 아니 마음의 부와 빼부와 대레자 폐 나리 자와들아 장줄 동줄 대는 나와 자와들아 하바 배 장줄 동지 폐 빠고 뭐 상관해 어두 숭아래 대배 또 자기 도 간주 나와 산디 어디 시험을 त्यसै गरी हामीले यो अघि भने जस्तो यो जुन कोरोना यो अवलोकन सर्टको तपाईले दर्शन मात्र गर्दाखेरि यसको कतिको पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ जुन छान्वित्व देवदो भनेर कोरोनाको बल सूत्र भन्ने जुन सूत्र छ त्यो सूत्रमा यसरी भन्नुभएको छ तपाईले यसरी दर्शन मात्र गर्नु पाएको यो गंगाको जुन बलुवाको संख्या छ त्यो भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ तपाईले चाहिँ पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ गंगा भनेर हामीले यो जुन इन्डियामा भएको यो गंगालाई बुझ्ने हैन यो गंगा भनेको समुद्र सागरलाई बुझ्ने हो समुद्र सागरमा भएको प्रत्येक त्यो धुलोको त्यो भएको संख्या भन्दा नि बढी चाहिँ तपाईले पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि तपाईले प्रत्येक बुद्धलाई सही दिन जहिले पनि भोजन चढाएको पुण्य त्यस्तै हुनेछ प्रत्येक बुद्ध भनेको डाचुम्बा
जस्तो डाटीमा भनेको यो संसारिक दुःखबाट मुक्त जुन सुन्छो लोक छ त्यो लोकमा कहिले पनि नजन्मिने त्यो दुःखबाट पूर्ण मुक्त भएको त्यस्तालाई डाचुम्बा प्रत्यय बुद्ध भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तोलाई हामीले सही दिन सधैँ भोजन चढाएको पुण्य जति छ त्यो पुण्य चाहिँ अहिले तपाईँले जुन यो बुद्धलाई, किन प्रत्यय बुद्ध भनेको बुद्ध त प्राप्त गर्नु भएको छैन, त्यो संसारिक दुःखबाट मुक्त भएको हो, तर बुद्ध चाहिँ प्राप्त भएको छैन, त्यसलाई डाचुम्बा भन्छन्। तर त्योलाई हामीले प्रत्येक दिन भोजन चढाएको पुण्य कति चाहिँ त्यसको प्रभावशाली हुन्छ, कति ठुलो हुन्छ। त्यो पुण्य चाहिँ जब तपाईँले एउटा करुणा अवलोकनीश्वरको दर्शन पाउँछ त्योभन्दा नि ठुलो हुनेछ। यो सबै लोकहरूमा भएको धुलो बराबरको पुण्य कमाउँछ। अत्यन्तै त्यसको मतलब अत्यन्तै पुण्य ठुलो चाहिँ तपाईँले सञ्चय गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आस्था श्राप नभइकन पनि तपाईँले दर्शन मात्र गर्नु भएको खण्डमा पनि त्यस्तो चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँले पुण्य सजाएको हुन्छ। त्यसको चाहिँ गन्ती गर्ने भए चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँले पुण्य सजाएको हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ यो जुन बौद्धको दर्शन गर्छन्, बौद्धको दर्शनहरू गर्दा पनि हामीले सधैँ एकदमै ठुलो पुण्यहरू सञ्चय गरेको हुन्छ। हामीले कुनै पनि हामीलाई चाहिँ तन मन वचनबाट कुनै पनि चाहिँ आस्था र राहित तरिकाले त्यतिकै गएर दर्शन मात्र गरेको खण्डमा पनि त्यस्तो पुण्य सञ्चय गर्छ। त्यो तपाईँहरूले सोच्नै सक्नुहुन्न त्यसको पुण्य कति छ त त्यो दर्शन पाएको। त्यसैले तपाईँ कति चाहिँ बौद्ध मार्गी भएर र यस सम्पूर्णलाई दर्शन गर्नु पाउनु तपाईँ कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्तै यो ठुलो पुण्यहरू हामीले सञ्चय गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ बौद्धहरूको दर्शन गर्दा अथवा यो अवलोक ईश्वरको दर्शन पाउनु तपाईँ आफ्नै एउटा पुण्यको कारणले गर्दा तपाईँले आज यो दर्शन पाएको हो र तपाईँले यो दर्शन निरन्तर दर्शन पाउँदाखेरि तपाईँले अत्यन्तै ठुलो पुण्यहरू सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। त्यसो अन्त पुरामा चाहिँ दुसेबे 소는 빠고 매가 다시 제바들 학비 자주동조 라벨 소는 싹도 다가난 신기니 저보다 빼부하다 만배부하다 더니 가대 저바 대가나 저보도 제바이나 차자와도 그러자면 다진나마들 자주동지 배 빠져만 맞지 가져래 다진나마 대송하래 팬 챔보 다진나마 당문이 시아저와 텔레가 학비 개와배 가서래 당매 다 폐어 가서 개와 당매 전부 당매 사유 상제 구스 제와 주모 제와 담겨다 제바든 구스다 르모케는 제와 담겨다 다진나마들의 표현에 당매 표현처럼 당매 어디 상이었어 다 차다 잡아드는 부위나 대장 자주동절 하고 표현처럼 당매 상이었어 त्यसो 말해 जाको गरे। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कि तपाईँले कुनै पनि आस्था र राहित तरिकाले यति दर्शन मात्र पाउँदा तपाईँले यति पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँले एउटा आस्था र साहित्यको श्राद्धको भएर चाहिँ दर्शन गर्यो भने तपाईँले त्यसभन्दा चाहिँ धेरै गुणा ठुलो पुण्य सञ्चय गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँले त्यसको अनुमानै गर्न सक्नुहुन्न, अनागिन्ती पुण्य सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँले आस्था र श्राद्ध भएर त्यसलाई चाहिँ जुन फपचेरेसी अथवा बौद्ध छोटिनहरूले तपाईँले यन्त्रहरू जुन जालहरू अनि त्यसै गरेर चाहिँ त्यो पूजाका जुन सामग्रीका जुन चाहिन्छन् तिनीहरू चढाउनु भएर त्यसरी चाहिँ आस्था र श्राद्धको साथमा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई चढाउनु भयो भने त्यसको पुण्य चाहिँ अनगिन्ती हुन्छ। त्यो अत्यन्तै चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ। त्यो तपाईँले कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न भनेर बताउनु भएको छ।
다 대 고마대는 랩다 포제르 우리 집엄마 다들 강도가 대 가서래 아 가자데 데브리다 데 로마니스타 제가 동사라도 진내 밴드 자가밴드다 또 상마 어다 상대스 가서 어다데 어디 상금 좋아 제 망고자 좋아 망고자 좋아 그 상말로 레레 자외 폐 상말아 때문에 폐 접어 다가서 도와래 저 쟤는 지고 말해 상말 이게 상말 레레 자외 아니 폐 빠고 폐 접어 장매 나만 겨와 당부대 사발에 되어 점에 오도 대한테 다만 잔두 자 다만 자외나 된다면 대대자더니 라야 폐 접어 장매 어디 사과를 자발에 아까 어디 त्यसै गरेर जब हामीले अवार्ड सर्टको कुराहरू गरिरहेछ अवार्ड सर्टलाई दर्शन पाउँदा यति चाहिँ प्रभावशाली पुण्यहरू हामीले सञ्चय गर्न सकिन्छ त्यो मात्र नभएर जब हामीले यसरी चाहिँ गुम्बाको द्वारभित्र प्रवेश गर्छ यी धेरै बुद्धता प्राप्त गरेका बुद्धहरूको चाहिँ हामीले दर्शन गर्छन् त्यसरी दर्शन गरेको खण्डमा तपाईले अत्यन्तै पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ अनागिन्ती पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ र त्यसै गरेर तपाईले अझै पनि त्यसलाई आदर गरेर चाहिँ श्रद्धा र अस्त्र भएर आदर गरेर जो दुई हात जोडेर चाहिँ तपाईले चाहिँ आदर गरेको खण्डमा त्यसको पुण्य चाहिँ तपाईले अत्यन्तै अघिको पुण्य भन्दा नि अत्यन्तै चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ त्यसरी तपाईले आदर गरेर दुई हात जोडेर यसरी दर्शन गरेको खण्डमा भनेर बताउनु भएको छ 제자한테 지난주 뒤에 구마지는 생레야 정도가라 오 된대게 깨발랍죠 아빠빠빠빠빠 저대배 한사에 난가 강도 깨발랍 빼빼빼라면 진짜 레자베 빠 깨발빡도 뭐 사고리지 제 영화 참 요거데 랍죠 쇼지 제자한테 참으로 다들 레다 내 안주 어저까지 까지는 때인데 종아리 샘지니까는 종아리 त्यसै गरेर जुन हामीले गुरुले पहिलेदेखि निरन्तर बताउँदै भन्नुभएको छ हामीलाई यो प्रायको जुन अवसर भनेको एउटा सपना जस्तो हो यो चाहिँ एउटा अन्धेरमा एकछिनको लागि बढेको बत्ती जस्तो हो यस्तो अवसर हामीले प्राप्त गरेको छ आज हामीलाई यति पुण्य सञ्चय गर्ने यो जुन अनिगुम्बमा हामीले आएर यति पुण्य सञ्चय गर्ने हामी सबैले अवसर पाएको छ यो यहाँको भिक्षुनीहरूको अनिहरूको कारणले गर्दा हामीलाई आज यस्तो प्राप्त भएको छ र सम्पूर्ण प्राणीहरूको कारणले गर्दा हामीले यो अवसरहरू प्राप्त भएको छ भनेर बताउनु भएको छ 땅에 지신다든지 남지 세상에 계셔야다 남지 아주 내고 줘야다 전 내고 주더라 때문에 상계 장선 가져와대 남다다 가지고 구름도 돼 망고제기를 와 내고 주더라 제자 된대다 내님은 다 말이지 최시야 계절시야 계절 가지면 제 피기를 와 어디 다든지 하는 거 쉬어 주시다 다 되나 내가 잠지러 와本来才想这样来吧，整体的，这他们这个那个是，他不能我这才是不，这来吧这个他们大概拉嘛叫人不去个，那男主一在他们个男主人个早来嘛，男主让呀他说的。年终这样的快乐这样的，你好像天门娘的嘞，他天门娘的，天门娘的嘞，怕呀，这样三九跟我了怪切度，让我的三九跟我怪切度的，人给在那么叫人不这个，这个怎么注意让了出去吧，一上我了，长嘛。밤에 쟤네서 상말로 저러면 저 랑랑에
rāngā chīdhā chūwa yīsī. Ani yī sāmi tōni lāng dūsi tāma chā, dē lāgwa dūsi tāma chā chā, dīne mārī, nāma sītī sī, nāma sītī. Dē, dūsi nīgū, dē tōngwa chā dō, tā dēlā kōtā māngwā rē. Dī kāpchī kūntā nāma chā, dē nāma sītī sī, dē, dē dūsi. dē, sāmi dē tōni, 아니 차트 야 담들네 차스에서는 이제 봐 주고 말해 데르를 데르를 가지고 되는 말해 너 잘봐 네 컴버 도스 가버지 되는 차스에서는 도스 다가라나 봐도만 다가라 봐 금방 가주네 가를 매주도 주네 도스 매주도 가주네 어디 라고도 차 대담들의 차 저기 삼년에 저선에 가도 주라 다가라 어디 가주네 도 제발 어디 다 대나라 무무이나 동주요나 가도 리모트 받고 가서요네 어다 망에 다가도지기 가서 망에 다가도지기 랑상대주 그한테 줄을 타래 등주다네 치다 등주다네 차트 잡자다 봐마다 가도야는데 상대주 그한테 주 차트 등주 다 망보 까마지야 그 말에 그러니까 차트에서 어디 रंगता लमा तो चार में तो बे मैं चार में पैसा रहा और नया नजो ने जो खोए ने जो ओ ठेमे यांदे जो संजय को के वे छे तो जो सन तेरे छाते और खादू जुजे तेरे से तंजू खा तारा खादू जे कोमा पाचू बावजे तारा खादू जुजे खादू जुने 라이 타면은 어디 차쪽에서 어디 제가 탐자 가도 되나 블린 가져요네 차도 차리 어디 안 돈 내고 들어와다 파도 내고 들어가 두도 야구 시험 거래 어떻게 빠도 매면서 나 님만 남을 수도 초가 소재 샤라 꾸다 당하여 와 저는 어디 지금은 어디 저거래 님만 남을 개와 싸워 안도 민들야 동안 추주지니 미는 동마라 내가 가자 내가 추주지는 누구라 가기라 제가 지나 네가 와 추주지는 누구를 네가 추주진 빵을 그래 야 त्यसै गरेर हामीले जब दर्शन यसरी दर्शन गर्ने खण्डमा चाहिँ हामीले भित्रैदेखि अस्त्र श्रद्धको साथ चाहिँ जुन करुणामय बुद्ध अलौकिक ईश्वरको लाई चाहिँ सम्झेर र त्यसै गरेर अहिले आफ्नै गुरुको चाहिँ आफ्नो गुरु चाहिँ जुन फापाची ऋषि चाहिँ गुरु छ फापाची ऋषि चाहिँ यौन गुरुजीको सम्झेर उहाँले हामीले सम्पूर्ण फापाची ऋषिको टुलबाहरूले हामीलाई आफूलाई यो दुःखबाट दुर्गतिबाट सुगतिमा लानुका निमित्त हामीलाई चाहिँ त्यसकोबाट बचाउनका निमित्त जुन दुर्गतिमा जुन 3 लोकबाट नजन्मिनु त्यसमा त्योबाट चाहिँ हामीलाई तार्नका निमित्त र आफूलाई बुद्धत्व प्राप्त गर्नका निमित्त उहाँले लीला देखाएर हामीलाई यसरी चाहिँ देखाउनु भएको हो भनेर त्यसको भित्र हृदयदेखि त्यसरी सम्झेर चाहिँ यसरी चारै सुरमा चाहिँ हात जोडेर गर्नु पर्दैन एउटा मात्र हात यसो जोडेर जब यसो हामीले दर्शन गर्छ तब सबैलाई चाहिँ दर्शन गरेको चाहिँ पुण्य हामीले सञ्चय गर्छ अलौकिक ईश्वर चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो दुःखबाट मुक्त गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ लीला देखाउनु भएर आउनुभएको हामीले बुझेर चाहिँ
त्यसो गरेको खण्डमा चाहिँ धेरै पुण्यहरू सञ्चय गरेर साँच्चीकै हामीले त्यस्तो लाभहरू लिन सकिन्छ। अहिले यहाँ मात्र नभएर तपाईँ सधैँ आफ्नो घरमा आफ्नो घरमा कोठामा जहाँ हुँदा पनि यसरी चाहिँ दर्शन गर्दाखेरि त्यसरी तपाईँ भित्री बेला सोच्नुपर्छ। आफ्नो प्रमुख गुरु लामाले आफ्नो गुरुले चाहिँ विशेष गरेर अवलोक दिशाबाट भगवती ऋषिलाई चाहिँ सम्झेर र आफ्नो गुरुले चाहिँ यो दुर्गतिबाट हामीलाई चाहिँ बचाएर सुगतिमा प्राप्तको लागि हामीलाई संसार दुःख चक्रबाट मुक्तको निमित्त उहाँले हामीले यसरी चाहिँ दर्शन पाएको हो सम्झेर चाहिँ गर्नुभएको खण्डमा धेरै पुण्यहरू सञ्चय गर्छ। किनभने हामीले सानो पनि दुःख चाहँदैनन्, हामी सानो पनि दुःख चाहँदैनन्, तर सानो पनि सुख चाहन्छन्। सुख सानोदेखि लगेर सम्पूर्ण सुखहरू हामी चाहन्छन्, कुनै पनि दुःख चाहँदैनन्। त्यसरी साँच्चीकै कुनै पनि दुःख नचाहने भाइ त्यो दुःख नहुने र सम्पूर्ण सुखै चाहने भाइ सुख हुने कारण के हो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यसरी साँच्चीकै सुख चाहने कुनै सानो दुःख नचाहने हो भने हामीले यसरी निरन्तर चाहिँ बिस्तारै बुझेर अभ्यास गर्नुपर्छ। यसरी गरेको खण्डमा तपाईँले चाहिँ साँच्चीकै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर तपाईँ बिस्तारै सम्पूर्ण तपाईँले सोचेका सम्पूर्ण सुखहरू प्राप्त हुन्छ। यसरी चाहिँ दुःखबाट हामी मुक्त हुन सकिन्छ भनेर बताउनु भएको छ। 至少他这个培养这个些的，俺那个么的几乎蛮大，然后就是下的看买这说工资的，说下了超干大知道，工资要开嘛这的呀，这就这么爱的习惯嘛的，他的说是下了，滚到古松汤嘎古巴，还是长毛山的滚到古巴可能。我打长毛，我打长毛的培养几乎的，我的在这个的培养的，在俺那个么的。 这不习惯嘛嘞，所以说下了，公的几个人，堂家几个人，各把几个人，三么三九个人，哦，堂我培养的嘞，培养包都买吧，你们大不是是结尾的，对于什么对于大家各嘛对，他妈是要嘛嘞，大不是杭州的结果嘞，你们大不是杭州的结果嘞，把，说那么，我爱写嘛，我这几个嘛的，不给说下个他个人嘞。 어디 이마다 그래 저 가마와 저 그래 나도 건다 저 그래야 뒤 가자 아니 뒤 가자 뒤 가자 소소 샤로 제다 군다 구버 구당 가는 어디 상지 군다지 어디 폐야 제버다지 폐야 빠부 뭐도 좋아해 대대가 차도 전부 걸 답주 왜빠빠빠 삼디메 좋아해 저 다중에만 폐체부 탄자버려서 어딘지 잡으려 하고 답주 동주 다 제가 들래 제자 소소샤라 가져야네 야 망목 가져야냐고 상저 나갈 때나 지마다 또봐 저 말을 찾으면 내 먹어 찾으러 받았지 저가 나지고 말해 다 또저 사서다 거의 지구래 가서 마마 지단 낭당 어다 저단에서 뭐 지단 낭당 다 거의 지구래 야 구셔거리 다 지게는 또 가지 아마가 또 된데서 나루고도 또 도와서 다이간서도 어디 말아버지 디버서 그래 먹고 자고 그러면 야 구셔지면 가자만 거래 때 개와 빠 다가게 개빠 니마다 버려서 개와 빠 맨저 사고래 제자다 믿음도 출연 믿음도 랑거 줘봐다 다이는 저 그냥이나 가리나 출연 이거라 나라 되게 제거랬다 나라 되게 제 아니 바로 들어가라 근데 그 당보 처음 들어가라 나 영말 받다가 손을 개점 빠도 매보다 거기서 바로 들어가 오다 손은 빠도 손을 개점 다 상대 레일 산주 거바를 주고 다는데 빠도 어디에 계속 죽어라 손을 싸지 봐 죽어 핑기도 어제 칸에 철시 칸에 빨리 마시네 되게 콘솔 패물 샘전을 패물 하고서 되게 콘솔 손아 빠고
给我抱着，那么啥啥，对啊，好过的，这这马些呢，等于第三，或者这让给看到了，甚至了还说的，这个是呢，不要要吃的嘞，यो के अरे हाम्रो आनी गुम्बामा मात्र नभएर यो हाम्रो बुद्धको प्रतिमूर्ति अथवा हामीले कुण्ड थाङ्गा लगायत यो सम्पूर्ण यो प्रतिमूर्तिहरू जस्तै अहिले तपाईँहरूले यहाँ देख्नु भएको छ यो कुण्डहरू यो चाहिँ यो गुम्बातिर मात्र नभएर हाम्रो आफ्नै प्राइभेट रुम आफ्नै कोठा लगायत सम्पूर्ण घरभित्र जति सक्दो धेरै हामीले यस्ता प्रतिमूर्तिहरू राख्दा हामीलाई धेरै लाभ हुने, धेरै फाइदा हुने र धेरै सत्कर्म र धेरै सुकर्महरू हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ र यो प्रतिमूर्तिहरू हामीले यसरी भित्र राख्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो घरमा भनौँ हाम्रो पाहुनाहरू आउँदाखेरि हाम्रो साथीभाइहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि यो मूर्तिहरूलाई देख्न सक्छौँ त्यसद्वारा त्यो मूर्ति देख्न साथै उहाँहरूले त्यो मूर्ति आफैमा एउटा पवित्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसद्वारा उहाँहरूले एकदमै पुण्य कमाउन सकिन्छ अनगिन्ती रूपमा उहाँहरूले पुण्य कमाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ र हामीलाई एकदमै के अरे श्रद्धा चाहिन्छ जब हामीले यो मूर्तितिर हेर्छौँ र मूर्तिलाई यतिकै हेर्ने होइन कि एकदम श्रद्धा भावले यो बुद्धको मूर्तिको पुरा गुणलाई बुझेर यसको एकदम श्रद्धाले हेर्नुपर्छ यो के अरे विदेशीहरूले जसरी यसलाई हेर्ने होइन यदि हामीले यसरी बुद्धको प्रतिमूर्तिहरूलाई यसरी हेऱ्यो भने हामीले के अरे पुण्य कमाउनका सट्टामा झन् के अरे अकुशल कर्महरूको सञ्चय गर्ने हुने भएकाले हामीले यसलाई जसरी हुन्छ एकदम राम्रो सोचले यसलाई त्यो के अरे श्रद्धा भावले हेर्नुपर्ने हुन्छ आज धेरै जानकारी अनि अन्त मनी ठाउँमा चाहिँ चाहिँ कसै काममा चाहिँ अन्त खतरे रेता नेदेमा तिरोगे जंगा दे लुंगदा थोमे लुंग थो थोंदा थो हमारे जे खतरे खुंदांग संगे खुंदा गुंजते में खुंदा गुंजते में शायद पे में से आगे तो मनी थी संजय थाम चलो फामे तकाते चेंज ने मन डांस तो पे में से आगे तो तेंगे जी तो मातु सिंबाइना चुकालाते तादरी जेमा ची काचे तो नेमालो तेजिगे तादोंदा पापा चेरे चिगे तेले नि베 काजे छु 닝제 전부 근데 랑다 선제 탐제 저와 전부 되게 가서 그래 어서 최전이 랑다 선제 탐냐바 이다 둔드 밀하라면 탐제라 근데 가서 그때 어제 점블링 되게 나자는 게 선제 탐the virus 제가 상자보다 이제 가서 이 가자 선제 소제부터 대담제 소쟁내 대담보다 디리선 답은 뭐 어두제 디리선 답은 뭐지 가서 봐 주주나 그다 디리선 좀 어색게 돼 디리선 좀 타서 저 상원서 디리선 타서 삼을 소서 낭매다 참을 어디 되지 어디 sometimes अब आज लगभग यहीँ समाप्त हुन्छ र अब मनी जब मनी अलिअलि तपाईँहरूले जब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले के सोच्न सक्नुपर्छ भन्दाखेरि यो के अरे बुद्ध अवलोकितेश्वरको पुरा कायाबाट अथवा शरीरबाट प्रकाश उत्पन्न भएर सम्पूर्ण आमरूपी प्राणीहरूको काया वगचिता र सम्पूर्ण मान्छेहरूको सम्पूर्ण किरा फट्याङ्ग्रा लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूको काया वगचिता भन्नाले तन मन जिउमा प्रवेश गरेर त्यसको प्रकाशद्वारा सम्पूर्ण पापहरू नाश भए सम्पूर्ण पापहरू नाश होस् र अहिले भइरहेको यो के अरे रोग कोरोना भाइरस यो पनि सबै पुरा यस संसारबाट के अरे पुरै हराएर जाओस् भनेर
तपाईहरूले सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ र यसरी नै सोच्नुहोस् भन्नुहुन्छ। Parajita Sangalam Sange, Pamaritu Sindamaliba, Patamingo, Koya Jato, Ye, Parajita Shinam Ladu, Maripanda Tasunzo Sanje, Marimusu, Jumetamage, Mandalamji, Toto Kitunje, Amadu, Guna Japsi, Yanda Tuba, maybe Tushine, Sibini, Sujishin Dugo, Pama, Mata, something I am a telling Tessirang Sole, Jabberjim. Pamba Temen, Lencha, Jal, does something Rangi, some time, Ranga Martin, Condo Sol, Rang Jefferson, what is Jefferson Pentazo? Damn Lama to a damn tea, Chilean, treat you call a show, damn Lama Condo, Idam Judici, Lato, one man that tells you, and Jamie, Tavern is Transoso. Omane bema, omane bema, omane bema, omane bema. Omane bema, omane bema, omane bema, omane bema, omane bema, omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane bema. Omane bema, 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 omane. Omane bema, omane bema,
लगायत सम्पूर्ण हाम्रो प्राणीहरूले सञ्चय गरेको कुशल कर्म र त्रिकाल बुद्ध र बोधिसत्वहरूले गरेको सुकर्म र सम्पूर्ण प्राणीहरूले बुद्धत्व प्राप्त गरौँ परिणाम हुनुपर्छ। लगायत सम्पूर्ण हाम्रो प्राणीहरूले सञ्चय गरेको पुण्य विकल्पनाले नामाङ्कन गरेको मात्र हो, स्वतन्त्र रूपमा सिद्ध भएको भने होइन। स्वतन्त्र रूपमा सिद्ध नभएको म र स्वतन्त्र रूपमा सिद्ध नभएको सम्पूर्ण प्राणीहरूको अर्थसिद्ध गर्नका निम्ति स्वतन्त्र रूपमा सिद्ध नभएको बुद्ध भूमि प्राप्त होस् र म आफैले मैले मात्र नै यो सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि यो बुद्ध भूमि प्राप्त गर्न सकौँ, यो काम मैले मात्र गर्न सकौँ भनेर यो परिणाम गर्नु जरुरी छ। परिणाम भन्दाखेरि यतिखेर के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि परिणाम भनेको चाहिँ के भन्छ र प्राणीदान भन्दाखेरि चाहिँ मर्न। परिणाममा चाहिँ हामी किन गरिन्छ भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर अहिले हामीले एउटा पुण्य कमाएका छौँ र यो पुण्यलाई नाश नहोस्, क्षय नहोस्, क्षय भएर नजाओस्, यो पुण्य सुरक्षित होस्। यो पुण्य हाम्रो फ्युचर भविष्यमा हामी बुद्धत्व प्राप्त हुनका लागि यो पुण्यले काम गरोस् भनेर हामीले यो पुण्यले सुरक्षित गर्ने काम हो। त्यही कारणले हामीले जसरी हामीले कुनै पनि खाले पुण्य काम सञ्चय गरिसकेपछि हामीले जसरी पनि परिणाम गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्राणीदान भन्दाखेरि मनन हो। यो मनन गर्नुलाई चाहिँ कुनै पनि खाले हामीले पुण्य सञ्चय हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हुँदैन। जुन हामी अरूले गरेको पुण्यलाई पनि हामीले प्राणीदान गर्न सक्छौँ। जमल जिता जमादा कुद सम्बोधे दा कुंजे जो दालो जे गवा दिदा तम जे रातो सुदन से बे जावा थम जे गवा गाना सुद दा गवे जावा दिगे जे सम्बोधे जे रातो मो जे
Vejo se deve la da Dhamma da